ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас гэтай святой мшы інтэнцыя наступная. Просім Бога усемагутнага у інтэнцыі ружы слугі Божага Айца Фабіяна, у інтэнцыі ружы Маці Божай Шкаплернай, ружы святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус. Дзякую вам за вашу молитву, за тое, што вы стараецеся падтрымоўваць руки перед Богом, узносить руки до Бога, каб Бог послал милосердность для нас и для всего свету. Нехай Бог благословляє вам, вашим семьям. Так само молюся Божого благословления, опеки Маці Божої, здоров'я для Алены и Марии з нагоди дзён их народження, Божої ласки, здоров'я для Рамуальды Чорновусик, здоров'я для Анатоля Копача. Нехай Бог усемагутны прыме да валадарства нябеснага Тамаша Нарцыса і ўсіх Тамашевіча Нарцыса і ўсіх памерлых сям'і Тамашевіч, таксама Закалоўскіх Уладзіміра і Валянціны, Войшніс Вінцэнта і ўсіх памерлых сем'яў Шчэрба і Войшніс, Хоміч Евы і Браніслава, Марцінчыка Дмітрія, Жаўнеркевіч Станіславы, 4 гады пасля смерці. А перад тым, як злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць удзельнічаць у гэтай святой цэлебрацыі. Спавядаюся Богу усемагутнаму. И вам, браты и сестры, что зграшил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане,
помолимся. О всемогутный вечный Боже, приведи нас до удела в радости небесной, каб мы, як покорное паство, дошли до Твоего володарства, куди ранее пришел наш пераможный пастырь, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читання книги «Дзеяў апостолаў». У тыя дні Пётр, напоўніўшыся Духом Святым, сказаў: «Правадыры народу і старэйшыны, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравіў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Христа з Назарету, якога вы укрыжавалі, і якога Бог уваскрасіў з мёртвых. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла, і няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Хвалите Пана, бо Он добрий, бо навеки милосердность Ягоная. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на вельможних. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Славлю Тебе, бо Ты меня почув и стал моим збавленнем. Камень откинутый будівниками, став головою вугла. Пан учинив гэта, і дивная но в очах наших. Камень откинутый будівниками, став головою вугла. Благословленный, хто йде у ім'я Пана, благословляем вас, дому Пана. Боже мой, буду звеличувати Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрий, бо Його милосердность навеки. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Читання першого послання святого апостола Яна. Умілованые, глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы былі названыя дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся. Свет таму не ведае нас, што не спазнаў яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, чым будзем. Ведаем, што калі выявіцца, то будзем падобнымі да яго, бо ўбачым яго, якім ён ёсць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя,
Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир отдає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки. Коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утякає, а вовк хапає і розганяє їх. Утякає, бо ён наймит і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, і моє ведають мене, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє отдаю за овечок. Есть у мене і інші овечки, які не з гэтага двора, і гэтых мне треба привести, і яны будуть слухати голос мой, і буде один статок і один пастир. Зато і любить мене Отець, що я отдаю життя своє, каб узять його знов. Ніхто не відбирає його у мене, але я сам отдаю його. Я маю владу його отдати і маю владу знов узять його. Такую заповедь я атрымаў ад майго Отца». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Уважаемые, сегодня у нас есть зворот біскупа до духовенства, верников Минско-Могилевской архидиоцезии на неделю доброго пастыра. Сегодняшняя неделя, 4-я Великодная неделя, у костеле католицким означает как неделя доброго пастора, где мы прославляем Иисуса Христа, бо Ён добрый пастор, и только Ён добрый пастор, нема інших. Каже Христос: «Я добрий пастир, ведаю своїх, і моє ведають мене, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє отдаю за овечок». Бачим, каже Христос далее, що «За тое любить мене Отець, що я отдаю життя своє, каб узять його знов». Він говорить про своє воскресіння. «Ніхто не відбирає його у мене, але я сам віддаю його. Я маю владу віддати і маю владу знов узяти». Гэта мова йде про божство Ісуса Христа. Це вельми такі доволі моцні і цікаві слова, які сьогодні ми чуємо у Євангелії. Що нам пише біскуп? Послухайте уважливо. «Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё». Читаем з Євангелія от святого Луки. Поважанные браты у святарстве Христовым, дорогие браты и сестры, у 4-ю Великодную неделю, якую Костел называя неделей доброго пастора, означается сусветный день молитваў об покликаннях до святарства и монашского жыцця. У гэты дзень мы асаблівым чынам праз малітву звяртаемся да Бога, каб Ён з любоўю узглянуў на маладыя сэрцы і адправіў работнікаў у свой вінаграднік. У сённяшнюю нядзелю чытаецца Евангелие про Езуса, добрага пастыра. Езус сам прадстаўляе сябе як добрага пастыра. Статак – гэта ягоны касцёл, Божы народ, які пакліканы сабраць у сабе ўсіх дзяцей Божых і ў дасканалым адзінстве. «Я ведаю маіх авечак», кажа Езус, добрый пастыр. У Святым Пісанні дзеяслоў «ведаць», «знаць» азначае не проста валодаць нейкай павярхоўнай статыстычнай інфармацыяй, але кажа пра глыбокую блізкасць да другой асобы. Для нашага рацыянальнага ўспрымання веды это набор пэўных падзей дадзеных, якімі можна маніпуліраваць, ужываць на сваю карыснасць. Езус жа мае на ўвазе такое веданне, якое раскрывае найбольш глыбокую праўду пра тое, хто мы ёсць без страху, што яна будзе выкарыстана супраць нас. Гэтая праўда пра нас раскрывае і нашы найлепшыя рысы, ўсю нашу прыгажосць і веліч істотаў.
створаных паводле Божага падабенства, адораных шматлікімі талентамі, але таксама і нашу крохкасць, уразлівасць, слабасць. «Овечки мои слухают голос мой», так окресліває Єзус сувязь, што існуе паміж ім, добрым пастырам, і ягонымі вернікамі. Слова Христа, што праз Евангелие дасягае нас сёння, не проста нейкі халодны закон, збор наказаў і правілаў, а жывы заклік. І ён гучыць з пэўным тэмбрам, які адрознівае яго ад усіх іншых. У нашым жыцці павінна гучаць гэтае слова, гэта голас, які абвяшчае праўду, нагадвае пра найбольш важнае. Так, як паводле аповедаў дзеяў апосталаў слова Пана пашыралася па ўсёй краіне, яно павінна пашырацца і ў нашай рэчаіснасці і перамяняць яе, пачынаючы ад нашага сэрца. Мы, хрысціяне, жывём у канкрэтных культурах, несучы Хрыста ў слове і сакраментах, з пакорай і радасцю, удзельнічаючы ў служэнні, міласэрнасці, прымаючы таямніцу Хрыста, якая ўжо чакае нас у кожны дзень, у кожным месцы. Тым самым мы становімся касцёлам, які прымае людзей з кожнага роду, і мовы, і племеня, і народа. Яшчэ да усялякага адрознення харызмаў і служэнняў усе мы ў адным духу ахрышчаныя ў адно цела. Такім чынам, сярод усіх ахрышчаных існуе сапраўдная роўнасць годнасці і агульная адказнасць за місію у залежнасці ад паклікання кожнага. Касцёл перадусім гэта людзі, супольнасць. Можна сказаць, што касцёл гэта ўсе тыя, хто праз веру, хрост становяцца дзяцьмі Божымі, членамі Хрыста і святыняй Духа Святога. Наш касцёл на ўзроўні сям'і, бацькі і дзеці. Наш касцёл на ўзроўні парафіяльным, душпастыры, вернікі. Наш касцёл на ўзроўні дыяцэзіяльным, біскуп, духавенства і светскія вернікі. Мы усе адказныя за наш касцёл, якім ён ёсць і якім ён будзе. Мы разам крочым да збаўлення, мы разам закліканы будаваць тут, на тэрыторыі Мінскай і Магілёўскай вобласцяў містычнае цела Хрыста. Здаецца, не з'яўляецца вялікай таямніцай факт таго, што рэчаіснасць парафіяльных супольнасцяў нашага мясцовага касцёла вельмі адрозніваецца. Ёсць сапраўды вялікія парафіі, ёсць супольнасці вельмі сціплыя па колькасці. Напрыклад, сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне налічвае прыблізна каля 15-20 асобаў. Таму шчыра запрашаем вас далучацца да супольнай малітвы аб развіцці каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі. Такой магчымасцю з'яўляецца так званая ружанцовая круцыята, сумесная малітва ў інтэнцыі аб адраджэнні веры каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі і вернасці Евангеллю і крыжу. Мае дарагія, але мы разумеем, што выключна малітва недастаткова. Патрэбны канкрэтныя дзеянні, учынак братэрства, праяўленне салідарнасці. Таму ад сённяшняга дня, ад нядзелі добрага пастара, 21 красавіка, у нашай архідыяцэзе распачынаецца ініцыятыва «Дар сэрца» для касцёла на Магілёўшчыне, якая будзе трываць да свята перамянення Пана 6 жніўня. Спадзяемся, што ў перспектыве яна стане штогадовай рэгулярнай ініцыятывай у архідыяцэзіі, скіраванай на ўзрастанне братэрства і салідарнасці паміж усімі намі. Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне, ініцыятыва дыяцэзіяльнага ўзроўня, скіраваная на аптымізацыю некаторых канкрэтных момантаў дзейнасці нашага мясцовага касцёла у эканамічнай галіне. Мэтай дадзенай акцыі з'яўляецца арганізацыя дапамогі парафіяльным супольнасцям ва ўсходняй частцы архідыяцэзіі, якія маюць патрэбу у дапамозе ў галіне
належной организации душпастырской деятельности, реализации конкретных душпастырских инициативов, конкретных инвестиційних проєктів, а так само оплати бягучих видатків парафії. Ну, дорогие браты и сестры, конечно, маленький комментарий я тут хотел бы додать. Приемная, пригожая инициатива, может и добрая. Мы уже удельничали в этой инициативе. Наша парафия у нас был ксенц, забыл, как называется, Серпейка, да, реколекции вел и при этом собрал певную сумму грошей на санктуаріум, який буде будуватися у Бялинічах, де він був санктуаріум, колись великий костел зараз, напевно, у менших помірах, ось на тим місці костел. Так, там сапраўды маленькая парафіяльная супольнасць, гэта сапраўды так. Мы пэўную сродку мы сабралі недзе, ну, я не знаю, я там отложил, 10 около 3,5 тысяч рублей ему собрала наша парафия. Поэтому, так, напевно, я біскупу тоже зазначу, что вот столько наша парафия собрала для костела на Могилевщине. Я думаю, покуль это достатково. Чому я так думаю? Тому що нам треба так само консекрувати наш костел. У нас есть певные выдатки, ну и мы и змогли допомогли пока. Я думаю, так само біскуп тоже намагається, щоб було і документація в порядку, і все, щоб хвилина консекрації була. Поэтому, ну, у нас так само есть певные выдатки. Ну и у нас там еще амаль, что Могилевская парафия есть, называется Новый Свержень, где 20 человек. Коли не меньше еще приходит до костела, в будний день раз просили, раз, другий раз отправил, 0 зусім было. Но как мне столпецкие приезжали туды, так и там бы, кажуть, и пустота была у костеле. Сапраўды 10 человек только было, а костел стародавний, костел треба так само доглядать. Мы зробили так шмат грошей, я не ведаю, хто ще укладывал в этот костел, скажу вам щиро. Сколько было уложено в апошние годы у галине и гидроизоляции, и отопления, огравания и так далее и тому подобное. Так само внутри полностью костел и вельми добрыми материалами сделан. Поэтому пока успокоимся, мы будем молиться за эту инициативу, как Пан Бог им допомог. Вось, и нехай, коли ласка, ну, на этот раз покуль что вось мы уже змогли и допомогли. Поэтому послухаем, что біскуп пише. Як гэта реализован, адбывацца будзе праз распаўсюджанне за добраахвотнае ахвяраванне ва ўсіх парафіях нашай архідыяцэзіі адмысловых картачак, сімвалічных знакаў дару сэрца. Запрашаем вас скласці ахвяраванне, кое стане унёскам дарам сэрца адносна справы арганізацыі належнага функцыянавання нашых каталіцкіх парафій Магілёўскага і Бабруйскага дэканату. Дадзеная ініцыятыва не з'яўляецца перашкодай для іншых магчымасцяў дапамогі по асобным парафіям ці святарам Магілёўшчыны. Напрыклад, запрашэнне душпастараў на рэкалекцыі збор ахвяраванняў на канкрэтныя мэты гэтак далей. Як хрысціяне моцай сакраменту святого хросту мы належым да народа новага запавету, утвараем супольнасць касцёла, аўчарню Хрыста, добрага пастыра. Другі Ватыканскі сабор звяртае ўвагу на тое, што касцёл ва ўсім свеце это одна супольнасць веры, надзеі і любові, яднае паміж сабою вызнаўцаў Езуса Хрыста. Хто б яны не былі, дзе б не знаходзіліся, а таксама на тое, што ў супольнасці мясцовага дыяцэзіяльнага касцёла вызнаўцы Хрыста знаходзяць веру і літургію, выражаную моваю уласнай культуры. Знаходзяць шляхі любові, вызначаныя ў той сітуацыі, у якой яны жывуць і знаходзяць таксама пачуццё братэрства ў Хрысце. Дарагія браты і сёстры, вялікі дзякуй вам ужо цяпер за ахвярнае сэрца. Няхай добры Бог адудзячыць кожнаму за дапамогу
нашим сёстрам і братам на Магілёўшчыне. З боку парафіяльных супольнасцяў Магілёўшчыны будзе адбывацца адмысловая малітва за ўсіх удзельнікаў ініцыятывы. Кожны месяц будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі развіцця ініцыятывы, а таксама за ўсіх удзельнікаў акцыі, просячы, каб Бог шчодра ўсіх благаславіў, вёў шляхам збаўлення. Касцёл Мінска-Магілёўскі – гэта мы з вамі. Мы ўсе за яго адказныя. На удзел у ініцыятыве удзяляе сваё пастырскае благаслаўленне ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Амин. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца, Створителя неба і землі, усяго бачного і небачного, і в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселивший от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядет в праворуце Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Павла и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв раз пророк. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крст для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. У гэты дзень, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, у пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да воскрослага Пана нашыя просьбы. Молимся за святый костел, каб усе его верники жили, як належить Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все христианские супольности, каб яднала их одна вера и любовь до воскрослого Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на усталяванне трывалага спакою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якіх Христос кліча пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і збаўцу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых великодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць у воскрослага Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прашу Бога Всемагутнага і благаслаўлення апекі для малітоўных груп Ружы Слугі Божага Айца Фабіяна, Ружы Маці Божай Шкаплернай, Ружы Святой Тэрэсы Дзіцятка Езус. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божага благаслаўлення апекі Маці Божай, здароўя для Алены і Марыі з нагоды дзён нараджэння. Тебе просим. Божай ласки, здароўя для Рамуальды Чарнавусік. Тебе просим. Выслухай нас. Здароўя для Анатолія Копача, апекі Слугі Божага Айца Фабіяна. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прашу нябеснага валадарства для памерлых Нарцыса Тамашевіча, ўсіх памерлых сям'і Тамашевіч, Уладзіміра Сакалоўскага,
Валянціни, Войшніс Вінцента і всіх померлих сім'ї Щерба і Войшніс, Хоміч Єва і Браніслава, Марчинчика Дмитрія, Жаўняркевич, Станіслави, нехай Христос Пан, обмывших у своей крови видел радости небесного володарства, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу так само Бога Всемогутного силы, моцы, святла Духа Святого для всіх людей, от кого залежить спинение военных конфликтов, войнов, особливо в Украине. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молю Бога Всемогутного и прошу за всіх несправедливо осуджених, как Бог дав їм сили, емоції витривати несправедливість. Молюся так само за тих, хто несправедливо осуджає і словом, особливо друком, і учинком, і думкою. Нехай Бог зверне їх на дорогу до збавлення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся і прошу Бога так само за всіх наших ахвярадавців, будівництва і костьола нашого, всіх справ, які ми робимо парафіальних. Нехай Пан Бог благословляє кожного. Я дякую щиро усім за те, що ми вже зробили, а ми амаль що все зробили. Такі основні праці зроблені у костьолі. Трохи знешне ще зосталося і справа освітлення, і справа там доробити дорожки, і справа так само доброупорядкування території. Праці ще, напевно, вельми много, але будемо робити потихоньку. Ось вчора мені прислав реставратор, який завершив реставрацію образа Маті Божої, яка колись була у вёсцы Дзеравное, у костьолі. У гэтым вялікі прыгожы абраз, які быў вельмі моцна знішчаны. Ось той, хто бачыў гэты абраз, гэта, так, уже можна было бы глядзець і думаць, што, гэта ці трэба гэта ўсё аднавіць. Але гэта наша гісторыя, перад ім маліліся многа сотні гадоў нашых продкаў, асабліва дзеравенскай парафіі. Вось, і гэты абраз закончана рэстаўрацыя. Дзякую усім, хто стараўся ахвяраваць на патрэбы гэтай рэстаўрацыі. Мы полностью разлічыліся за рэстаўрацыю гэтага абраза. Можа, якую прэмію там трошачкі трэба будзе даць этому рэстаўратару, што стараўся сапраўды велькі абраз прыгожы прывязе. Я выклаў, як ён выглядае на чат наш, можна паглядзець, як гэты абраз выглядае вельмі прыгожа, зроблена рэстаўрацыя і добра рэстаўрацыя зроблена. Вось, нехай Пан Бог благословляе. Гэта наша, так, як у нас Фабіяна, як я вчора сказаў, гэта цуд стаўпецкі, то гэты абраз будзе цуд стаўпецчыны, понимаете, гэта такі, такая гісторыя, якая адноўлена, поэтому нехай Пан Бог благословляе і рукі рэстаўратара, і тых усіх, хто дапамагаў у рэстаўрацыі гэтага абраза. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за ўсё чалавецтва, адкупленае крывёю Твайго Сына, каб мы ўсе маглі радавацца хвале ў воскресення праз Христа, Пана нашага. Амен. Христос Пан, повставши з гробу, Алілюя, Алілюя, радость дав своєму народу, Алілюя,
Помолитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру слуг Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, ученикам мы завсёды дяковали Тебе, складаючи гэтую пасхальную ахвяру. Нехай неспынное дзеяние ласки и откупления станет для нас крыницею вечной радости праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим, У гору серце. возносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Благословенно и справедливо. Да правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачиста, обвещали Твою хвалу. Коли Христос был ахвярованы, як нашая Пасха, и Он перемог грех и смерть, обновил усё створение, и нам вернул страченное житё. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с ущими святыми спевают Тебе им хвалы, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Хосанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. В образ Сына Твоего, Пана наша Иисуса Христа, действенной мощью Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тидня, коли Ісус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего, гэтые дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Ісуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадзений, узяв хлеб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Берите, ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з яго усе, бо гэта ёсць келих крові маёй, нового і вечного заповету, якая за вас і за многих будзе пролита, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягали.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўную воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючага другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Йозафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечныя. Амин. Называемся дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Смилуй
Ось баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Боже, добрый пастырь, для ласкава на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кров'ю Твоего Сына, які живей володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михале, бережи. Держи нас в змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амінь. Сідайте, коли ласка. Дорогі брати і сестри, я, напевно, ще так трохи під ураженнями цього письма попрошу біскупу, каб нам дав одного якого два ксенза у Настовпетщину. У нас у кожній каплиці, наприклад, у Ацеді, більше 20 чоловік було сьогодні в Жатярові, теж більше 20. А я ще 5 каплиць хочу построить. І всюди буде більше, ніж 20 чоловік, значить будуть парафії більше, ніж на Могилівщині. Толку там тримати ксензов, які стільки років там і на Могилівщині, і парафії не зростають. А тут є ще Мінськ. Там треба 100 парафій відкрити, мінімум 100 парафій треба відкрити у Мінську, де більше 2 мільйона людей. Вось куди треба, там, де повинні бути, повинні ресурси йти, особливо людські, святарські ресурси. Кажуть, тут це така, я пам'ятаю, коли у 97-му році приїхав у Мінськ, розпочинав душпастерство. Я сміявся, мене викинули на парашуті туди і роби, що хочеш. Сказали, в повному сенсі слова этого. От сиди в Серебрянку, а що там є? Нічого. Нічого. Нашов криш католицький, у одной вёсці, ходив по хатах. Вёску уже тую знесли, Малявки называется. Это на березе водохранилища Чижовского, але на боку Серебрянки. И просились, давайте где помолиться. Ну, там в одной хате недобудованной дозволили нам помолиться. Ну что, попросил в костелах, как объявили. Пришло 10-15 человек. А потом мы ходили, я ходил, клерики 2 было, ходили вось по улицах. Легион Марии, у меня был Легион Марии вот, чудовный. Мы заставили их. Тогда еще не было этих, яких на подъездах, не было этих яких называется. Значку, всех домофонов. Так мы ходили к баптисты по домам, католиков шукали. Ходили, ты вы католик, а вы что? Нашли в доме, молились, выгнали потом с дома этого. Помню, еду, думаю, где молиться будем зараз, конец. Не знаю, где, что тут особо. Это мы там уже меньше, чем год промолились в том доме. А бачу будинок ЖЭСа, пойду проситься, там великий зал есть. Пустили. Будинок ЖЭСа был больше 100 квадратных метров. Там приехали сестры, потом салезианки. И то ходили, молодежь собирали, приглашали на молитву. Мы насобирали больше не католиков, чем католиков. Не католиков насобирали больше, чем католиков. Не христиан. Я хрестил, мы каждый на Пасху, каждый год хрестили больше 20 человек. Дорослых. Больше 20 человек хрестили. А уже кольки хрестили мы это самое. Так, ось такое душпастерство. Мама звонит, сынок, где-то я по коляде, район Сокола, туди, в Могилевский напрямок езжу, собираю людей, бо там почув, что есть, это самое. Говорю, серед поля стою, вот тут, не знаю, как до этого поселка доехать. Объезжал, тогда молодой, здоровший был, представляете, что было. Теперь уже состарился трошечки, поэтому уже не так могу сильно. Вось душпастерство, коли хочешь, буде все. А сидеть, плакать, что там, это. Ничего не будет. И плакать будем. Там, что мы там бедные, несчастные. Руки в ноги, сутану приподнял чуть-чуть, как бы болото не ускочило, и погнал. Вот это вот душпастерство. Так, або сидеть там при телевизоре целыми днями, те еще где-нибудь, те еще что-нибудь. Ничего не будет, ни костелов не будет. Да, вот коли б тебе дали 1000-ную парафию.
нічога не будзе. Калі не будзеш рабіць, нічога не будзе. Вось поэтому плакаць мы можам і гаварыць, што трэба закасаць рукі і работаць. Гэта маё, поэтому молімся, каб трошачкі Пан Бог усемагутны даў нам Духа Святога і святарам асобна, каб яны былі добрымі пастырамі, кажуць, і каб яны стараліся быць добрымі пастырамі, і гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Вось. Поэтому тут такая справа, 15-20 человек. Говорю, Сасмил, ну, коли ласка, можно, тут у нас каплицы есть такие. 15-20 человек. И да, там можно одну мшу, две отправить сидеть, а мне 5 у день треба. А уже 6-ю, 5-ю мшу уже не то, что шептать не можешь даже, этот самый. При одной мысли, что еще треба вечером помолиться своей молитвы, так, это самое. Ну, вот, поэтому просим Бога. 25 красовика, четверг святого Марка Евангелиста. Святая имша у понедельник у нас и у субботу, у 9 раницы и у 19 у костеле, у вторник, середа и пятницу у 9, у четверг 19. У неделю як заўсёды. У аўторак 23 красавіка з пастырскімі наведваннямі буду у Канкаловічах 23-го. У сераду 24-го у Дроздах і Ператоках. У чацвер 25 красавіка наведаю Апечкі, Тулёнку там, і Аталесь. І Аталесь. Вось, поэтому гэта будзе 25-го. Праз тыдзень 30-го красавіка буду з наведванні ў Старым Свержні. 1 мая будзе дэманстрацыя ў Залужжы, ў Казейках і Скамарожках. Красный флаг найдем где-нибудь и будем ходить там, это, як не повыходить. 2 мая уже после демонстрации будем в Любковщине и Вишневцы. Так, вот это самое. Вот такие у нас, и на этом закончатся все наведвания душпастырские. Вот, дяковать Пану Богу, я вельмі рад. Знаете, весной все ж таки лепей наведвать душпастырский, чем зимой тягаться. Не бачишь, какие люди живут, и не бачишь, куда ходишь. Идешь потемки, ночь, быстро, где там, свет не выключая никто, понимаете, в хатах, кругом хаты едешь, думаю, коли попасть. Поэтому, а так цветочки красивые, огородики красивые, хоть поглядишь, сколько у кого не ландышев, тюльпанов, вот зараз. В костел маловато носить, правда, скажу щиро, жадничают. Это нет, мне бы принес каких 5 кветочек у костел, нагадуете уже ходить коло этих тюльпанов, ну 5 кветочек Пану Иисусу принеси. Вот, не обязательно в неделю нести, будний день. Поставим букетики на наших алтаров. Поэтому слушайте, тогда будут кветки расти пригожа. Як будем в костел, так кветочку принесем одну другую. Вот. Выказываю щирую вдячність за ваші ахвяравання на праці при костелі нашому. Ну, як я вже сказав, ми амаль що їздите, да, вже возите плінтусик зробили в костелі, вийшло видатно. Пригожа, я нават не лишив, все зроблено, все покладено. Так, ще плінтус зробити треба у підвалі, там трошечки пару місяців таких, знаєте, що недороблені праці, там у середині амаль що все зроблено нормально. Там, сям, там, може, де що. Гэта, ось, тепер так зване упригожування, як я вже сказав, що дякую Богу за гэты пригожий образ, який буде, майстер повинен привезти гэты образ. Обещал к четвергу помажа еще там лаком, говорить, я покрашу завтра, у понедельник, вторник, у середу постараемся привезти, у четверг где-то стараемся привезти этот образ, ну и мы поставим потом леса, и тут повесим образ, ну але так само тут еще треба нам троху осветление доробить, тоже я уже закупил это осветление. Вось, каб это подсвечивался и образ, алтарь. И будем алтарь уже, исходя из этого образа, величины бы я чакал, будем алтарь далей потихонечку выразать в таким стиле, який тут.
Будзем выразаць алтар, будзем рабіць патроху гэты алтар прыгожы, каб было. Вось, ну, чакаю дакументы, ўсё ж там, уже муштрую, Мінаблвыканкам, каб яны там рушыліся, каб, ну, неяк дакументы на касцёл уже атрымаць, гэта, як кажуць, вельмі важна. Мець дакументы, ніхто не цепляецца і так далее і тому падобнае, і можна будзе кансакраваць касцёл. Уже все да кансакрацыі, в прынцыпе, падрыхтавана. Ну, а працы будем вести, это, знаете, никто нас у плечи не гоніць. Ніхто ў плечы не гоніць. Ведаеце, у нас таксама робім праектную працу, ведзем праектныя працы па капліцы, дзе быў стары касцёл, пастараемся, вось, бо ідэя такая, вось такі цэнтр духоўнага жыцця, праз заступніцтва святого Фабіяна нашага, і ён павінен быць вось так. І на тым месцы, старое месца, хоць невялічкая каплічка, гэта будзе, дзе будзе Фабіян, вось, дзе будзе так малітва. Вось тут самае асноўное наше, гэта малітва, гэта святое пісанне, гэта аднова жыцця у Езусе Христе. Вось гэта найгалоўнейшае. Будовы яны век не закончацца, будовы. Пабудаваў, начнеш ремонтировать. Потом это самое. Поэтому самое галоўнае гэта духоўнае жыццё ў парафіі. 1 мая ў Буцлаве запланавана сустрэча касцёльных рухаў, на якой адбудзецца прысвячэнне кожнага руху найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Ёсць магчымасць, у нас будзе аўтобус, арганізуем, кошт паездкі 30 рублёў, хто жадае. А гэта рух які? Гэта ружанец. Гэта ружанцовыя колы, гэта апостальства дапамогі душам чысцовым, якая ёсць пры нашай парафіі. Гэта таксама, дарагія браты і сёстры, маці Маргарыткі, это легіён наш, таксама, это самое важно. Так. Вот, легіён тут узял такую ініцыятыву прыгожу, я падсказаў пра споведь хворых. Гэта трошачкі непарадак, дарагія браты і сёстры. Як ксёндз прыйдзе на каляду, дык тады, дзякуй Богу, паспавядаемся. Ксёндз прыходзіць і перад Божым нараджэннем, і ходзіць до, вось, як кажу, до мая месяца, до часу великаноцнага. Ну, добра яшчэ тыя, калі ксёндз прыйдзе на час великаносны, будзе великаносная споведь. А перад Божым нараджэннем, а мы вот перад Божым нараджэннем. А прыказанне напісана ясна і коротка. У часе великодным спавядацца і прымаць святую камунію. У часе великодным, не Божага нараджэння, великодным. Тут, паважана, это вельмі важна. Гэта першае. І другое. Паміраюць людзі без споведзі. Ой, хворы быў, ой, хадзіць не магла. Ну, дык ксёндз мае машыну, даедзе. Ксёндзу сказаць толькі слова, да і прыйдзе, паспавядае, без памяці. Намашчэнне хворым удзялім, калі ўжо без памяці так ляжыць, таму што намашчэнне хворых тоже адпускае грахі. То есть, як вот мы, бывае, часамі чалавек ставіцца халатна да свайго збаўлення. Хворы ўжо не можа, а здаровыя, што навокал ходзяць, чакаюць, калі ён быстрэй памрэ, можа, што падзяліць трэба будзе. Уже прыйдуць, будуць заказваць, вот, як было сколькі случаев. Ксёндз, вот які абразак палажыць, што палажыць у рукі, а спавядалі, а не, яна ж хворая. Уже труну заказалі, ўсё заказалі, ще не памершы чалавек, не паспавядаўшы чалавек. Все, абразак палажыць, і спеўчых паклікаць, і гэтых паклікаць, вот усё. А паспавядацца чалавека, тут праблема. Поэтому легіён, молодцы, зрабілі такую ініцыятыву. Я их всех знаю, хворых, так, понимаете, у нас все записано, мы их, это самое, будем их беспокоить, как збавлялися. И, кажут, по-доброму не хочет, мы их заставим збавиться, поэтому ужас. Ну, вот, абы что говорить. Но, поэтому, так, я буду вельми вдячный за эту инициативу. Так, у Буцлаў, хто хоча, калі ласка, запрашаю. Так, я ўжо гаварыў, што вельмі рады ўдзелу ў жыцці парафіі нашых вернікаў, якія не чакаюць запрашэння, стараюцца штосьці дапамагчы, праўляюць ініцыятыву пры выкананні прац пры касцёле. Дзякуй за зраўнянне кучаў зямлі, што ў нас вось на гэтым тыдні. Шчыра дзякую, што так это з нашага
Укса, як їх називають, забувся все. Ось, вони так, молодці, от там прямо те саме. Вот, я хочу щиро подякувати за пригожую клумбу пані Алі. Там клумба така пригожа, коли Капліцина старається з Юрою, своїм мужем, так стараються, доглядають завсюди. Прас цілий год, молодці, це сама пригожа клумба, напевно, в Стовпцях. За квітки для упригожування алтара жанчинам, за допомогу, так само, коли покликали, потреба була пану Валерію Живіцькому і Міші Острову, нехай Бог благословляє, стараються завжди допомагати. Слідять прямо по чаті, коли треба допомога. Многі, я так говорю, ми глядимо, ось як треба допомога, зразу приходимо. Я щиро дякую всім. Хутка так само придется косить траву, так само, поэтому не соромейтесь, коли есть у кого какая махчимость. Мы наремонтируем, у нас трошечки полетела наша косилка, наремонтируем, буде махчимость так само. Дякую за допомогу. У ларку можна набити молитовник «Ойче наш». Є часопис «Аве Марія», діалог, наша віра, інша католицька література. Я закликаю, дорогі брати і сестри, купляти часописи. У їх стільки цікавої інформації, причому вельми корисної. Наприклад, у 4 номері «Аве Марія» є інформація об тим, чи можна приймати святую комунію, коли спізнився на імшу. Розваги над темою удячності у чоловічому серці, молитви до Воскресла Христа, інтенції Святого Отця. Я ще звертаю вашу увагу, що часописи видаються на охвірування вірників, у інтенції яких редакція молиться вяночок, що це так само, так що наша доброчинна діяльність не зостається неудячной. И еще одна такая заувага, дорогие браты и сестры, относно коммунии святой. Бывает такое, что, здарається, хтось не посповідався, или ксьонз там не посповідав, и человек, не посповідавшийся, приймає святую коммунию, ксьонз після імши сповідає, человек это йде до сповіді, а коммунию перед гэтым прийняв. Не можна коммунию принимать не посповедавши. Коли ты намерены споведаться, значит, споведайся и коммуния, а не коммуния, а потом споведь. Но это не. Коммунию мы принимаем каждую неделю только тогда, когда отчуваем, что мы не у стані греха, тяжкого греха. А коли удельничаем у святой мши, наприклад, мы же на початку мшу сповідаюся Богу всемогутному, ми починаємо, ми перепрошаємо Бога. І коли який мелкий грех був, ми просимо Бога пробачення. Що раз у місяць сповідатися будемо, коли сповідаємося раз у місяць. І тоді ось так, є у нас така. Поэтому уділи мши, і ось ця молитва сповідаюся Богу всемогутному. Але без этой молитвы, сповідаюся, без перепрошення Бога за грехи ми не можемо, і кажуть, істи до комунії. Тобто, тут повинно бути у нас, ми дбати о таким стані духовним, кожен з нас повинен дбати, перепросив Бога істи до комунії. Коли більше, ніж місяць не сповідався, коли ласка посповідайся, тоді йди вже там, знаєте, вже треба буде помити трохи душу, щоб прийняти святую комунію. Це вельми важливо ведати. Тому будемо осторожні, бо комунія – це святое. І комунію треба ось так трошечки приймати, старатися приймати, з чистим серцем. А прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Фамильяне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от греха бережи. Фамильяне,
ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя твайго святога, абвяшчаючы слова тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты, а дары ласкай хвалы алтара слугу твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.